Hello guys, welcome back to another video of RG Coding Tips. Akoy Python Basics for Beginners course asi akoy loisalagle. Aduna akoy ngasidagidi projects amadi exercise paiduna yengalagani. Ahanbada akoy exercise hana mathang akoy upload tawjarakani. Adugi matungda exercise hairaba matungda akoyna project mathang amuk paigani bako. Ahanbagi akoy exercise si up to 5 exercises thamgani. Si exercise da akoygi exercise hana on da tawjaba ba khara su pijarakani. Mayam adu punna tawminasi. Adu loraba matungda akoy project mo phone tawje ko aduna ngasi oina di koi any enter tawrak number oiro na travis string oiro sijibo koina palindrome oibra na jaga oidabra habdu je tawgani habdi pireba user na pireba number oiro string oiro wagi character do either koina mamang dagi habdi left to right yang ko right to left yang ko kan da chapmana raba masak chapmana targadi palindrome kawi po adwain tawdana either enter tawreba user enter tawreba input sibu palindrome oibra oidabra do check tawgani so sigi check tawse koina yam laina reverse string tawrga kholaga sinaba kai ya but koigi ngasi video sidadi koina function sinarga tonga function sinarni main function da hapaga komaina tonga na call tawje do adu yengje ba chamda tamam gibodo adu la yaro exercise tak pa kanadi koi komaina apply tawrga max akoigi complexity level do wang khana laga koina exercise tawdu ne ba so video se hauna ba tawsi let's start the video. Sigi ngasigi oina desila ay akoy BS code ang topsay sigi inside this exercise this sabi sigi manungda akoy na exercise 1 2 3 legre so nasigi tawgadoy si exercise 4 di ba exercise 4 ni so exercise 4 sida akoy da so desila akoy nasigi topic isa na mage exercise number 4 si akoy na kayo dinalo matanda set the user's input is palindrome oibra oidabra do koi puna sik tawmina se ba so series da ko na method ani sinagani ahan bada koigi string reverse tawga string ama reverse tawgani hari ani suba point na ko ni yenga do se using array indexing abdi array indexing sinaga do ne ba apoina either koigi index se manabra manadabra ne check tawdo ba abdi array da koigi 0 1 2 3 na hobodo adu ai tawdana magi left index right index te ka check tawraga manabra do yeng do ne ba so ahan bagi string reverse tawrni using array index tawrni aduga ani thokna thamgani but akoina tawgadoi sidi deisida koina main na lakadoi se using a function sinar ne ba function sinar ga main function da kawdoi kawu matam da koina either koi true state da thamaga string reverse tawan ba pamira or hadi string gi mode reverse tawa pamira or array indexing tawraga tawringa abadi koi user da switch case ki type ta ko tonga function ama sinarni aduga function do call tawdoi ne ba like a switch case python da di switch case like aduna function ama sina dene function je switch case ki mode thamdoi ne ba sine so ahan da koi string reverse tawraga komaina masagi chelen palindrome check tawji de do yengsi so ahan da koina sidagi user da gi input ama laura ne user input sidai sida koi teno am types anta pbr ko data types anta pbr because asagi word po ira natraga wegi number boy ira sanga kadari bodo it will be always converted into string boy na mong da convert already duga string check tawdine ba ko so input se ko na kai haini there is the enter a number so the word to be set check tawgada word to ibiro na hare ko check tawgada word to isara ni ko ne user da pirani pirali banga saigi input se ko na reverse hare je ko reverse word anama hapsiba reverse word sida koina kai hapa age habe matamda na saigi user da gi input to koina reverse taw gidoine aduna koina sman user input se sigi koigi kano ama happy na ne ko koigi sigi third bracket se aduga sida final scope resolution operator jesi hapani aduga -1 na happy na ne sida takpadi sigi akoigi nasagi user input se asi jena reverse taw bi bo habe ne ko akoina sigi se maning da happy bo wai se sigi akoina nasagi user input to reverse taw gi method ama khangeba function na te ko method ama hoidiba function do koina nasagi built in reverse to tor se do koi ani thonga yengsi ko sigi reverse taw ne aduga print am tan tawji ko tumbra na yengsi ahan da koina sida sigi reverse word se print tawje ko so ko si run tawre yengsi register run tawre run taw kanda mana sida enter a word to be said hai ko check tawda word to halfway aina sida check tawda word se aina level hai ko level hai basigi magi opposite to reverse tawga level adu type
amukaju run tausi sidaisida amu akoina level haibai muhta any word ama hapajiba ko python gi dum hapas reverse tarak pakanda yeng opposite on chatkhe so koi koi python da string reverse tawse sida laire ko so reverse tawse koina check tawgadoi ne kari gumba user input ka nasai gi print tarakpa matam da reverse word siga mana taragadi palindrome oire aduga kai gumba eno oi taragadi mana da taragadi palindrome oide aidini ko so sidai da ko if condition ama ka hapse si print statement message mana comment tok thokchar ma ge aduga sidai da if kari gumba user input siga kana ga mana raba reverse word siga mana raba adi taragadi koina print tawba yai palindrome apa aduga kai gumba mana draba else adoi taragadi koina print tawba yare kai tawgi ba not palindrome apa not palindrome so sijina koi gi ngasai gi cham ba ngasai gi basic oidri ba ko so yeng si mu run tawraga run tawsi run tawre enter a word to be checked apne check ka daw ri bo word se adum ko koi ibobi har ji ko ibobi ha ba se koi palindrome oibani ko ibobi ko aduna si ibobi je check daw ka da palindrome thokle to kari gum baina si amuk run tawra ka da mu ibobi na ta python ai je python hai adu kan di not palindrome so akoi stage da na sai string ama reverse tawra palindrome check to ba se si na khwai da gi icham ba magi program but akoi sina te ko kwing si eng function sina doine hamne function sina ga doine habini na si akoi gi comment tok tho again adu comment tok tho ga akoi function sina ga yak se ba ko so this da akoi gi de fara function ama khak yeng asi check wa is palindrome hai ba ma thola is palindrome wa is palindrome ko function ama khak lai is palindrome hai ba function sida aina apka doise asai sigi user input sima changa lakku yare aduga sigi reverse word su changa lakku yare maina ko changa le changa laga user input ka reverse word ka changa le ba ko hojik changa la matung da reverse word se koina musina ga doine ba sigi akoi gi user input ka sigi system copy da orga sida paste tawga yare ko mapa sana han si tap piraga mapa sana indentation sana draga di koi lang ga doini so hyped stage da asai gi which my name hapsi ko print number khak hapsi f string tausi the reverse of paraga user input is reverse word ko ngasai gi ko na pire ba user input se cg magi reverse word di aduna the sizu f string on tausi aduga the haptene pa hapadage habi matamda user input is palindrome duga sudana mo f string hapani duga user input is not palindrome asana hapani ko sini nasai gi koi gi mana not palindrome dani amna palindrome dune ba ko so sigi is palindrome habse koina horen kau gudani ba karam kanda kau duino habi matam da koina main function da kau gudani duna koi sigi function je work tawraga lairaga yai ko ma habidi koi sidai sida work tawraga working function ama khak lairam samane ngasai matakta e gi badoni akoina si inside of function doin engine gi bai wane ba ko it is still the same samana ga ne ba ko mana basida sidai ai option am tang hapsaram ge sidai sida koina reverse word ai ba wa hi ja si je koina smile taw be ba si string am pi na ne ba string ji da join taw salwa string ji da join taw san doini kana no reverse hai ba function be ko bi dani aduga asai gi user input sigi method si ju ya ga ne ba ko aduna sidai sida akoin string ama laura string du da join taw salo kana no join taw san doise user input ki reverse taw raba taw aduna sigi nasai built in function python gi built in function je taw raga grand call taw si ya ring se ba hojiki oina di ai sigi oina koina chana izagi ba reverse word ai ba sigi variable ji matung ina dum taw ra je ba ko we can check letter sigi check taw ba sembe ya ba ko sibok ta laire che koi gi working is palindrome check taw gi ni now akoi hojik sigi se working layer banina akoi atopa ngasai gi sigi array sina base mutam se array sina base ai samjal lage akoi function manung da dum hapage function ma pana thanto kya kana adu chamane ngasai gi only koi sida function tawdring ai dase without function tawgi bani chamana na koi manung jida chamana na koi function ning hape ba so we don't have to modify anything only function manung da like give ko so aduna koi function ama dum kaurasi idai sida sinamo check harage is palindrome sina kitang sanga lage so say is palindrome habis dana ko na user input ama pia lani sijo
So inside this user input akoina kaidoba yai haba matamda ngasai sigi mathaki je dum copy tawjarasi input aduga magi check tawgadabuje halas aduga ngasai gi akoina user input lawriba input se akoina ngasai gi check tawhandoine ba ko aduna user input sigi wahai je akoina lower da thamlamje ba ko dot hairaga lower je si semtomsi aduga sigi se akoina save word hai wahai koi variable ama thapchalamge say word hari user input se ke daure koina lower id lower case ta any upper case yarju lower case yarju asai gi makha ta na koi gi lower case on thoni aduga check ta handoi ne ba ko check ta handoi ni duna say word hai ba ai ji da koina sigi user input ki lower case on thoga hapane ko sima mang da na vectam grabani sigi lower sigi mani function je kai no ban check ta matam da koina left gi horak ka doi ne ba hai je left gi horaga phaiba di koina ivo bi haba tam I han ba si koina left index ta la yena awje left index si magi value is 0 oidinga aduga right index ama so lawsi right index na kamaina lawgani haba matam da koi wahai masing do sam ibo bi I B O B I ko I B O B I haba se 5 letters ni 5 letter word si da koi na ngasai gi magi aroi ba ji yeng hai dar ga di koi na wahai du gi length ki du ne ko length of kana no ngasai gi se word hai ri si gi length ko on bi ne khangai ko aduna ngasai gi right index na length check word to gi length hogateba habit ko ai sida ma yega taksar ke mya sidai sida ne na sai gi happy ging jiba I B O B I ai si si ko ibo bi ha y je leire ibo bi ha y je leire leiri bo y sida ko ne length si check taw tam da ma se si 0 da gi ki ba hora ani si mana 1 2 3 4 5 harga mana masing ji pirane but akoina si je akoi array index na yeng jam ne array index na yeng doni na sigi left la iba je koina array 0 da yaw en lo deni adai target di masing thire pu kanda 1 2 3 4 haina la ka doni aduna koina masing thire pu matam da less than 1 la eba habidi array oina thambani na 0 da gi horaga up to -1 ba la ne ba ko habidi 5 to -1 la ga 4 aduna sidai sida koina length che y masing thi ba matung da -1 hairaga am pirani ya gyan tai ko map smai tau da na kui nga sai gi right index ki masing jina masing thibi da ni thiraga -1 thamdai ba so ani je smana tham batung da koina sidai sida file loop ama kha hapani file loop sida check tau godoi ne bo kari gumba left index na right index tai pi aba pi gai ko habadi nga sai gi left index di 0 ni 0 dai 1 la ka doi ni 1 dai 2 la ka doi ni up to kana ba wa nga sai 4 do ba la ka doi ni pi gai apna check tau hai deni ko if condition ama hapani if check word have a set word have a sigi left index have the set word sigi magi 0 ai deni basi 0 oi deni ba mai value z smana direct 0 pi rasu ya ko but se apna kai hoina igiriba left index ni igiriba set word ki left index se kari gumba not equal ko si je manadri na lower se ba not equal kana ga set word ki right index ka manadraba apna check tar ka deni ko left index ta 0 ni aduga right index na ngasai 4 duni da lai bisi ma'am sigi 0 da lai ba 1 I hai ba siga songi 4 da lai ba I siga manadraga di khoina return tau gadoini return kai tau yare false haraga return tau yare habidi mangonda empty statement oina ko ai 0 oiba output da matla la return tau gadoini rigumba sigi condition ji oita raga di khoina left index se increment tau yare left increment hai left index se plus equal to 1 and increment of where it's a manana yeng ji ko left index ta na mu se 1 dagi si to 0 de 1 plus 1 tau de 1 de mu 2 plus 1 som de mu sana mathang la ka doi ni ba ado maga kanoga left index ka index ka mana ji ba am ni som dagi na pe dau de 4 de 3 under kani 3 de mu 2 under kani 2 de mu 1 under ga doi ni na decrement sinar ni ba ko decrement sinar ga sana thamani so see left index ka right index ka mana dri ba ai ba di left na right gi p gai check tau hai du ni check tau matam da left index ta 0 de horo right index su 1 magi 4 de horo aduga amana -3 chatharani amana plus chakhalani aduga ko manadri ba ai di manadra di return false tau hai ni manaraga di akoina asai gi condition do makha da manaraga di koina kai do we are return tau we are kai do de ba true mane na return tau bi ra ne ko si ji ni koina check tau ba doi si se koina asai gi lore so si gi matung da koina kai do we ai ko sigi function se sigi mapan da thogla su yare but sigi ngasai gi lairi ba ko gi
tongana lori khoi user input lawbane aduga sigi left index lawbane right index lawbane tawriba mayam se koi function atopo moina sina jeba aduna sida koi gi checking haiba koi function ama ko oina amo esu kai de koi sida dum tawi ai but akoi gi function tongan ba sina ro taw tam jeba ko aduga wahai do tharak seba sida word ama kha ko koina parameter oina tharak sigi parameter ya range sidagi input sidagi ko set spelling rows dagi argument oina thai doine ba so koi kai da lak pe ya matam da check word haiba se si user input tagi dot lower torga si kunap se copy torga sta paste of salani ko indentation yeng si summe sigop ta ya but sigi user input se mana define tau de hai je kai de laka doina haiba matam da it will come from the word taki laka be sigi word se aduga sigi word sina kana di set ka deba sidagi word sina sidangi set fu de checking word sida thara ke hai taraga di koina sigi if tharga function je kau doine ko kana function kau doina sigi checking haiba function je kau ba if checking haiba sida koina sigi word che apply tau sala se ko haiba di nga sai sigi word se apply tau re aduga sigi word sina mu kai set kideba checking gi sida word ya set kidoine parameter ni sida lai bazina free matata le word sina sida koina ireba word sina amagi argument oi doine ba ko if word oi taraga di koi gi sida gi mathata laiba sigi print statement ani se copy tawraga paste tawba yare aduga sida word ana habba yare smile मैम वीडियो से तब तब नदम यंगबियो दुगा सी एक्सरसाइज से मपुंग फादुना यंगबियो ज्ञान तानी हाइना खंजै अदुगा करिगुंबा ज्ञान तादब लेरगसु इट्स एंड एवरी स्टेप बाय स्टेप मेथड से हंजन आइना एक्सप्लेन तौरिंग सिदा दुम ताबियो अदुगा ज्ञान तानी हाइना खंजै मैयाब दुम तब तब यंगबियो को सो सिगोक तक खोइगी चेक तौरे चेक तौर मतुंग दगी दि खोइना ngasai gi keno maje run tawbudoine ko run tawnabagi damakta खोइना we will use main statement ba main statement sina gadoine ba main function hai tare main function sina doine ba sina dringi da koina hana check spelling drum je work tawbra yeng si koi function declaration lai re function call taw se ba ko function call tawna bagi damakta check spelling drum se call tawra se aduga run tawra yeng ji ko ma'am run taw si uji main function la dringi da run taw si run taw ga da mana to enter a word to be check haiba ma thugle word sida koina wahai ama apply taw san bi se ba every word ama hello haiba word se hello is not a palindrome sigi run tawriba function sida thuglei ba se kana gi function no ai ba ta tu sigi function jine aduna koina sida ne wahai ma hape ya check spelling drum sida koina suaina hap se ko print checking using check is palindrome have say cc nei ne ba ko check spelling drum have say cc naraga koina run tawrine matakta ju sigi statement se chamana na ama checking ko matakta lagi ba spelling drum ri yeng se aduna sigi simu nok thokya akoi usi karamba run tawino do khangan je ba ko amka su mu phai sigi program di run tawga da to checking using check spelling drum gyan tai ko me koina si function ko wei ne kari gumba mathaki sigi spelling drum have je kauta raga di mana spelling drum aduna sini hello je palindrome oibre dosi ibobi have why je oil green tab ibobi is palindrome smile taw dan akoina 1 2 3 4 5 6 have a say palindrome ma bra oite am ko zomu isi 1 2 3 4 3 2 1 simu yengja 1 2 3 4 3 2 1 si jong palindrome kwa smile taw dan akoina palindrome oite do check taw birane ba kwa sini clear taw re sidai sida akoina mathang da next step ta taw ya ba se tai oige haba matam da sigi spelling drum haiba mane checking word sina magi sa to ba function namani ko so sida spelling drum haiba jiga check spelling drum haiba siga ko ani ya thokla smaina kaure khalo is spelling drum ali target function je ani la khanjana kaur ne ba koina user da gi input la laga option oina thon je ba ko haiba di main function sida switch option doine ba ko switch option na ba ko cmc aduna kamaina tawgadage hab matamda def main habama apply tawbirani sigi main function je kaunabagi damakta koina sidai sida print tawsi palindrome checker ana samana tharamasi palindrome checker thare haraga habasigi manung da khoigi file lo bama khak thamje file true sommigai ko sommigai koina nasaigi option om bihansi ko print haraga magi option bihansi ko option number 1 da
kay laksige haiba matamda ngasai check using reverse sinarga check tawama number 2 suba akoigi print statement ta number 2 dana akoina check using indexing sinaraga aduga print number akoigi option number 3 dana akoigi pamdri ai exit tawrage haiduni pa exit sumaina option ahum hapani option ahum sigi matungina akoina ngasai sigi option number 1 dana is palindrome thamani aduga option number 2 dana check is palindrome thamani aduga husuba option dana exit tawpokidone ba so akoigi option ahum pira option ahum pi base koina mo next step ta kaidogani akoigi choice ama khak hapsala je bai di user choice ama khak user choice dana koina sumaina hapya input ama khak thamsi your choice hai akoigi choice ama hapse ba kana no choice 1 dagina 3 boki manungda ma thamje choice user choice sumaina 1 2 3 thame kari gumba if user choice na equals 1 ga manaraba pirakpa matamda kwa adoi targadi kai tawi ai haba matamda asai gi se is palindrome li check tawge are angai kwa aduga sida kana elif harsi elif kari gumba user choice na 2 ga manaraba adoi targadi kwena sigi se is palindrome je makwa are ai tar kwa se is palindrome makwa aduga kari gumba manadraba mai option je 3 oigraba kwa adoi targadi yes adum chacharani kwa exit tawbe yare exit function le sina yare kwa sini sai tawdana koina switch case ma mawng ama sarabani file through tawro option b ro option du da kari gumba mana user choice na 1 pirak taragadi is palindrome check tawro yadragana number 2 ga manaragana check is palindrome tawro ambok mana da borgana exit taw but sidai sida koina kitang fajahan ba yai ko sumaina else elif amaga option ba elif user choice se 3 ga mana taragadi exit se tahalo manadaba oiragana else oiragana akoina kaidobe yai print statement amaka hapsi print hapsi kay statement point dida invalid option aije pa please select another anato pakhalona from 1 2 3 1 daina 3 boki manung option amaka khalona smaino na hapase so sijina hena fajar hai tare pa sini so sidagi di akoina amaka kaidobe yai haba matamda after that akoigi sigi main function je loiraga matungda akoina main function tawgai taragadi if name je kariyumba equals underscore main ga manaraba dui taragadi koina kai kawe yare main haba function je kawe yare kwa so akoigi sigi program je koi iba loire hai tari program jina run torko kanda main target torko matamda si function nairame ana palindrome checker harga print tawrani option piraga kuina 1 2 3 je mana run check tardi 1 ga mana gana is palindrome atak define tawge function set khani se is palindrome jamo option 2 organa sakhani option 3 organa exit tarni atai option any pison bakandana mana check tawana hairane kwa sini so koi sigi program je run tawraga tadabra yengsi so let us run this program so sidai je mana thoeto palindrome checker na thoi kwa palindrome checker ida check using reverse sinarga check taw option number 1 pisa leina sidai sida ngasai gi koina ne option jida user input se integer ma hapam drai tai integer ma kha hapsalab si ko integer hapam dragadi koida sida tang lan ba ma la ani ba shem kar hana re check taw security quick taw thoa ga muran taw si amu yeng si yabran option number 1 pi sida tholeto checking using is palindrome sinarga check tawai ko adi targadi sida aina level hai ba se the reverse of level is level to make palindrome tar ko amka jung option jung tholeto checking using reverse have hari ko aduna aina koina ngasai gi loop sana bai wane ba hanjan print on bai ne ba ko amuka jung thole amuka jung number 1 option pi ge aduga is palindrome da aina mo sida level na taba ko any wahi ma har se programming hai wahi pisale programming jidi mana enter pu matamda kai hai ha matamda sida yo the reverse of programming is kanoma hai aduna programming hai ba se palindrome na te smine nei option number 2 pc ya bring option number 2 pi matamda check is palindrome hai si nei ko ahan badana yango is palindrome sinaba tujina mo check is palindrome sinai enter a word to be checked sida jusa mana nai ko ibo b je mana ibo b palindrome tai amukos option p2 pi ge option 2 dana mo mana akoi atop y pi rasi samsana keyboard ha de kwa
keyboard haibase palindrome na te na smile aina sidai da ngasai 4 kan bisa lagi utar invalid option hai adagi yung ko 6% invalid option smile thok le ne ba kari gumba aina 3 p le tar ga de gi function je quit tau thwani exit tau thurani enter fore ke exit tau de adoi tar ga ti condition je koina kai hape ai haiba matam da ring hapo de dup se break tau na ko tang ying sumya sigi se interrupt tau thoge run tau rage 3 p le okay break tau kan da thugle ma pan da ko exit na tre break sina ga da ko so smai tau da na koi mar mak te service dum yaw gani sigi dinga pi gani myam na but akoi gi si break se tor kan da ma pan na ka dam ne ko ado ga sai koina ne option na to pa ma pi bu kan da smai na error ma di lai gani ko sida pi ga da option je koina integer pi ta integer na ta any atop ymp je u ga adu ka da tu mana koi integer oi ga da ngasai gi string on pisa le du na yadre pa sigi koi gi debug am tan tawram se sigi integer se koi lok tho sim integer je lok tho bu matum da koi gi ngasai gi sigi option ja string on open la se was na 1 oi ba 2 oi ba na tra 3 oi ba pa adu ka da koi gi tam run tawri yin run tawre taw ka da tu i bisan ba ka da invalid option adu da option na mo u 1 pi de da ya ko hi koi smile tho ne ba ko sini aduna koi option number 3 pi de exit taw ya yai ko ma smile taw da na koi nei re adu bu sigi koi output tholok pe mong je khitang ko kungjan na thok je koi keno taw ba ya new line gum ba ha pa ga samtok pe ai tar aduna mayam thabo koi birani ko abidi koi dum samtok pa ya pa output sini faza ligai fazare so smile taw da na koi na ngasai gi function ahum khak kaurani function ahum se ko kai kai function no main function gi manung da koi na kari gumba ko option ahum birani option ji da han be user na pile option je 1 noi ta ga di palindrome korani palindrome jina koi reverse sin agi bani aduga amukam se palindrome har ga namo ngasai gi index tor ga sin agi bani adu index taw matam da koi na tonga no function amazu kawi ko abdi manung du da koi isan bedon nungai na ba haitar aduga aroi beda break ko option 3 organa break taw thoni natraga la laga na amta manadraga na atopo smana invalid option thalas sidai jida ngasai amma tang di hai gi palindrome with the save taw se reverse taw gi se ko ape sim tang on thoga yeng si ta pa ta da ran si sigi condition am tang da hapang gi se ko ma so aina sigi reverse hai bada string ama lawni string do join taw san doini kana reverse of user so sigi si matang da check taw gi si pa check taw na ba ko si run taw kan da han bi option number 1 khale sidai jida aina user gi input am apsa hello guys. So the reverse of hello guys is this. So it is not a palindrome. Amukazung option number 1. Option number 1 pige. Option number 1 sida aina ko koi wahay ma PC level kana ko. So level je palindrome. Yai ko ma aduna ngasai gi koi option ani lai hai tai. Sijina built in reverse function no ngadai ne ko pa. Stay up kya built in reverse function of dunia pa. Ato koi sina dabida built in reverse function sina dabida ko na sigi reverse word haraga sigi koi maningi met se sina pa ya pa sin so sibokta koi gi exercise si ngasigi sida loire mayam kari gumba samam na ba yawraba natraga kai gumba kitang koi gi explanation da wali haina khambi daraga di comment section da biramo akoi mathang tarapa video oro amada oro akoi adum explain tawjarake mayam aduga akoi gi website ta ju changbiu aduga akoi blog ta ju dum thada charakani hujiki oina di akoi blog semba se matam khara koi pharak tabadagi blog thajara tribani blog se akoi normal oina akoi gi simple website oina sagi bani but akoi anova version ama khak launch tawra ani sigi blog to aduga da koina sigi mathang blog to upload tawjarakani wa aduda mayam dum changaga pabi basu ya ai dai ko aduna huji phogi oina di sigi blog ta laire so ngasigi video si matang saida losinjarake mayam karigumba video se pambiragadi nungaibiragadi like to sanbiramo channel se subscribe to double gasu to sanbiramo. Thank you so much guys for watching today's video and I will see you next time.